Бағал жамауат, Аллах Субханаху Тааляны шариатын да, дінін да, жер үстінде тұтырықлары, Мұхаммад пайғамбар Аллахын саламы аңға болсын, бірінші жанына сүйелгелі асхаплары. Құруда қайтарып, аны сүннен айтып тұрабыз, алай айтырға керекті түрлі жанынан жаллай, нектегенде айта тұрғаныбызша байлығыбыз да, жарлылығыбыз да, башыбызны өрге көтірік та, башыбызны әншке идерген де олды. Ол да жаш төлі. Жаш төліні сүннен айтып, сөзіні тауысып қоярча түйілді. Нектегенде жаш төлі үмметіні байлығы, жаш төлі олды тамлағы халқыбызға да, қыралыбызға да, дінімізге де оны өтерік. Халқын алында сүйелік ақсақалла. Бүгінгі жаш төлі кесілеріні сақалларында ақ түклері болмағалла. Тамлағы күнде алыбызға халқын алына сүйеліп ақсақаллары бұла оны өтеріклі. Нектегенде Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны асхапларыны көбісін барысында асламысын алсақ, ала жашлы иле динге кірген заманларында, бек башларында, бек ақсақалларын, сыйлары намыслары жүрген Абу Бакр радиаллаху анхуны алсақ, динге кірген заманда 38 жылы болыйды. Жаш еді. Алай Абу Бакр үмметіміздің ақсақалларынан да, Омар да, Осман да, алаңызларынан келген Абу Убайда да бірін айтта бірін қой. Аллах Субханаху Тааля аланы қартлықларында ақсақаллары бұла халыққа, үмметке оны еттіргенді, жашлықларында Аллах Субханаху Тааляны танып, аны жолында барғалары үшін. Үмметімізге оны өткелі. Ала ақсақаллары бұла динге келіп, оны өткелі түйілілі. Ала жашлықтан динге келіп, жашлықтан дінде тұрып, қарт болып, аннан сора үмметін алына сөлгелдейлі. Ан үшін тамлағы ақсақалланы үстілерінен қапар айтқан айтыр үшін біз шөндігі жаш төлінісіні айтырға керек біз. Діні бізде, халқыбызда, жамаатыбызда, төрелерімізде көп түрлі затыны кереклісіше, керекли жанына айландыра алмайбыз, бұра алмайбыз. Нектегенде, алыбызда айланған, біз сыйларын, намысларын көрген қартларыбыз қар заманда да қазір түйілділі ол жанына айланырға. Аллах Субханаху Тааляны шариатын толылай толтырырға тамата төлібіз қазір түйілді. Нектегенде, жашлықтан башқа сөзлі білі, башқа ақылла бұла, башқа көз қарамыла бұла өскенділі. Ан үшін қартлықларында алаға айланған да, түрленген да қиын болады. Ан үшін жаш төліні үсіннен айта, жаш төлін түз жолға айландырға, жаш төлі дінін кереклісіше Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны аузынан қалай шыққан әседе ол халде аңлаған, ол тамбылағы күнібізні ақсақалларын өстіргені үсіннен қапар барады. Алла үмметі бізге оны өтіп, терсіні терс жанына шығарып, түзлікні түз жанына айландырып, халқыны ызларынан жиярқла. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның заманында да, аннан сора халифлерінің заманларында да, жаш төліні қалай өскені үсіннен, қалай болғаларыны үсіннен бір қауым үлгі келтірге ізлейім. Омар радиаллаху анху халиф болған кезуде Омарды. Омардан тішір ула уғай, Омардан еркек рула қорқыйлы. Омарны тапсыз терс көз қарамынан о заманда қорқмаған кіші жоқ еді. Нектегенде түзлікте кесіні кемеді, башқамыды айырмағалай қаты сүйелген Омар радиаллаху анху. Омар жолда бара тұрғалайына, Мединаны жолларынан бір жолда бара тұрғалайына сәбиле ойнай түрүйлі дейді. Sonra Omar radiyallahu anh'unu körgelleyine sabile o sağatlığına biri arı biri beri kaçıp dump oldular dedi yoldan.
Жаңыз бір сүйеліп қалды дейді. Омар радиаллаху анху буа не қачқан болмаз деп, сейір етіп, не қачмадың деп сорды дейді. Енді сәбелеп теу қачқандыла меннен қорқып, сен не қачмағанса дейді. Ол Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны гиче асхабларынан. Ол Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны ақыр көзуін көрген, асхабланы içinde өскен, түзлікні терсікні кереклісіче аңлаған сабиді. Омар радиаллаху анхуға ала айтады. Sen zulmuçu tüyülse men senden kaçarça deydi. Zulmuçuluğundan korkup kaçarça sen zulmuçu tüyülse deydi. Meni günahım yoktu, tersim yoktu, seni azabından korkup kaçarça deydi. Jola kendi, sen de men de sıyınırıqbız deydi. Jol kendi, sen de men de sıyınırıqbız deydi. Senden kaçarga meni sıltağım yoktu deydi. Har zatqa түс қарам бұла өскен. Сабини sözleriyle alında dünyalarını paçakları korkan Omar radiyallahu anhu'nu görgende de tüzlük sözünü ayta bilgen. Abdülmalik ibn Mirvan halif bolgan kezude, жаңы halif bolganında halk bir-birini ızından anı halifliğine algış ete, bereketlik tiley, keslerinin жұмышларын da біргесіне айтарбыз деп адамла келелі. Жиын болып келелі, sonra bir жиын кіргеллейіне алларында жашчық кіреді. Жаш алқын сақалы өсмеген. Жаш кіреді, Абдülмalik ibn Mirvan аны көргеллейіне хачибіне, енді шөнді сөз байтқанда, секретарына қычырады. Kim sүйсе de kirip çıgıp aylanadı, endi sabile de mi kirge kalgallamanga dep kıçırdı deydi. Endi bulayı hukmu etken, kralga onu etken жерді, mınga endi sabile kaydan kirelle, ne kirgendi beri bu sabi dep kıçırdı deydi. Ol jaşçık abızıramağallayına o amir deydi. Meni beri kirgenim, sana kirgenim seni sıyından bir zat da düşürük tüyült deydi. Alaymağına ol namıstı deydi. Senin namısını düşürük tüylme deydi. Men sana kirgenim bile. Alay meni o namısım kötürülöt deydi. Sana kelgenim bile. Halifke kirgenim bile deydi. Açlık kirgendi, javun javmaydı, javlarımız ergendile deydi. Endi mallarımızını da, kesibizini de, üsübüzde bolgan artık javubuz, ol toygan zamanda jıyılgan javubuz ergent deydi. Etlerimiz boşalgandıla, süyeklerimiz de inçke bolgandıla deydi. Endi qıynalıpbız deydi. Aş yoktu. Sende va artığı bolganın eşitkenbiz deydi. Sende va artığı bolganın eşitkenbiz deydi. Ol Allahu Teala'nın mülkü ise biz anı kullarыбыз deydi. Ol seni kolundağı baylık Allah'ın mülkü ise biz anı kullarыбыз deydi. Ol seni mülkün ise bizge sadaka et deydi. Ol bizni halkını mülkü ese ve bizden anı nek deyip durası dep aytты deydi. Allah'nıkı ise biz Allah'ın kullarыбыз, bizge ülüs çıgar deydi. Seniki ise sadaka ber deydi. Bizniki ise ve sende nek turada ol nek deyip turasanı bizge nek bermeyse deydi. Abdülmalik ibn Mirvan ana aytkan sözlerine seyir etip bu jaşçık sıltau eterge kaçarga manga jol koymağallayına koydu dep aytты deydi. Ne sıltau aytıp, aryu aytıp aşırayım desem de sıltausuz etti meni bu jaşçık dep aytты deydi. Tüzlüknü ayta bilgen. Ol tüzlüknü ayta bilgen kaydan çıkadı? Dinde kereklisiçe öse bilgen. Tamataga katışkan tamatany aryu sözün eşite bilgen. Ol barısı da sabileni kereklisiçe östürge sebeplik etken. Omar bin Abdülaziz halif bolgan zamanda keslerini жұмышларын aytabız dep halk keledi. Keleçlik жиын болып келелі, халифлеге келеучуча. Sonra bir жиын кірет, біттеу олтыралла, таматала.
İçlerinde em yaşları, em gitçeleri süyelip Omar ibn Abdülaziz'e jumuşunu aytıp başlayma deydi. Omar aytad, yaşçık oltur da, ol senden tamatarak tursun da jumuşunu aytsın deydi. Endişlerinde belki çesense deydi. Oltur da tamatalanı şöleşme koy deydim. Yaşçık aytadı, Allah seni düzeltsin deydi o amir. Allah seni düzeltsin deydi. Adamda iki zatı var deydim. Söyleşebilgen tili bile har zatını yerine salabilgen jüregi deydi. Mende eksi de bardıla, men andan süyelgen mi alında deydi. Söyleşirge, jumuşunu aytırga. O sen aytkan joruğa kertip olsuydu deydi. Жаңыз da tamata söyleşirge kerekti deyip ol kertip olsuydu deydi. Sen ornun ablayda ümmette senden tamatarak da tabıllık et deydi. Omar bin Abdülaziz de keside yaş adamdı. Halif bolup duradı. Жаңыз da tamatala onu öterge kerekle, söyleşirge kerektile degen bolsuydu, sen de blayda olturup tüylen deydi. Senden tamata da tabıllık et deydi ümmetimizde. Alay жаңыз da ol ilmudu, ilmut deydi. Adam bilimine göre, zatını yerine salabilgenine göre söyleşet deydi. Yaşlı, yaşlılık. Bizde albızda kelgen ümmetli ol yaşlılıkını kalay hayırlanıyla, şöndüğü yaş tölü kalay hayırlanadı. İlmi alırga, tüzlükке bileklik etirge, tüzlüknü jayarga, oğusu akıllarında başka umutla, başka zatla mı bardılar? Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanında avşurunu alında, Peygamber aleyhisselam'a anga olsun, Vizantiyabla kazavat eterge asker jiyadı. Asker kuraydı, askerge başçı etip Usama ibn Zeyd'ni saladı. Usama ibn Zeyd, Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni atalgan jaşı Zeyd ibn Haris'ni jaşıdı. 17 yılı boladı. 17 yıllık jaşçıkını Muhammed Peygamber aleyhisselam'a olsun askerge tamata etip saladı. Askerde kimle varlar? Askerde Abu Bakr vardı. Askerde Umar vardı. Osman vardı. Ashablarını, aksakalları da, karaları da, yaşları da, barısı da o askerdeydi. Alaga tamata etip 17 yıllık yaşını saladı. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o asker kete başlayan zamanda avruydu, o avruğundan avuşadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem avuşkandan sonra o asker baramıdı, kalamıdı degen soru turgan zamanda Abu Bakr radiyallahu anhu halif bolğanlayına Muhammed'ni etken onundan arta turup düymedip askerini barına buyuradı. Amirde de, amirlikte de Usama ibn Zeyd'ni koyadı. 17 yıllık yaş tüyeni üstüne minip askerini alında Medina'dan atlaydı. O zaman da 60 yılı bolğan Abu Bakr, ola Müslümanlarını halifleridir. Tüyeni jügeninden tutup aşırıp çıkadı. Usama bin Zeyd aytadı, vallahi ne men tüşken eteme, ne sen minyen etese deydi Abu Bakr'a. Ne men tüşeyim, ne sen min deydi. Abu Bakr radiyallahu anhu aytadı, men de minmeyme, sen de tüşmeyse deydi. Allah'ın yolunda men de bir atlamla eterge süyem edip Medina'dan çıkkın çıkadere jügeninden tutup osiyat ete bardı deydi. Usama ibn Zeyd ol darajaga ne bile jetkendi? Muhammed Peygamber aleyhisselam'a anga bolsun bütün ashablardan ayırıp ahır kazavatına kesin sağlıkta ahır askerge tamata etip Usama'nı 17 yıllık yaşçıkını nek salgandı. Anı bir sebebi vardı da. Usama'nın üstünde bir sıfatla bardıla da. Usama'nın atası Zeyd ibn Harise Mu'ta degen sermişte şehit bolup avuşadı.
Ол ауышқаннан sonra аны анасы Ясребні, o zamanдағы Мединаны, ансарланы içinde Oğuz'tan en байларынан біріне erge çıqadı. Жаңыдан екінші кері erge барады. Ол erkek ruh Usamaға, Usama o zamanda Sabiydi, Usamaға arı көзден қарап, иге қарап, kesin süydürtеді. Usama da kesini atasın sügelleyine ol kişini alay süyedi. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem askerge Qazavatqa çıqarğa, ashaplağa kim ne bile boluşallıq ese de dep sadaqa jidırta turadı. Osman ibn Affan ayamağallayına beredi. Abdurrahman ibn Auf ayamağallayına beredi. Ashablanı içlerinde bayları, beyleri kollarından kelgelle keltirip tögölğalların tögölle. O zatını köröt de Usama vasabit gitçeli alqınç. Kesini atası, ögö atası bayladan biridi. Juqta eltmegenin, boluşmağanın, bileklik etmegenin ol askerge körüp duradı. Жүрегі қиналады. Sonra төз алмағалайына аннан дамыннан келіп, ол саби ögö atasına ol da бұлай келтірді, bu da бұлай келтірді, бұлай етелі, бұлай берелі, сенәнек бермейсе дегенini айтып башлайды. Ögö atası айтады, Muhammed айтқан сөзлі керті болсы илле дейді. Muhammed айтқан sözünde kertiçi bolsaydı, biz eşekleden de amallabız деп айтты deydi. Muhammed peygamber, Muhammed айтқан sözünde kertiçi ise, men eşekten de amanma deydi. Usama o sözlerini eşitkende, gavurluk sözlerini ayttın deydi. Halkını alına çıkıp aytsam betin joyulluktu, tınlap koysama Allah'a hiyanatlık, satqıçlık eterik mi deydi. Allah'ını keletisine aytmağallayına koyarık tüyülme, onu et dep ketti deydi. O sözlü yaşçıqın sözleriyle, Sabini sözleriyle. Allah bir akşılık etip turganda da, dünyanı alına tögüp turganda da, Usama ibn Zeyd, ol gavurluk sözlüge tınlap koyalmağandı. Allah subhanahu ta'ala'nın keletisine kelgendi. Harzatını bolğanınca joralagan, ol kişini çakırıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen ne aytqansa dep sorğandı. Allah bila qarğanama juqta aytmağanma degendi. Allah bila qarğanama juqta aytmağanma bu yaşçık ötürük aytat degen. Ol sözlerini eşitkende Usama jüregi taraldı deydi. Üyalıp amalsız boldu deydi. Allah'ın keletisini alında ötürükçüge atı çığa turadı. Ötürük aytat dep. Alay Allah subhanahu ta'ala'nın dininde gereklisiçe ösken sabi bilgen etedi. Boluşluk kimden kelligin? Allah subhanahu ta'ala'ga tilek etti deydi. O meni Allah'ım Peygamberine meni kertiçi bolğanıma bir zat düşür dep. Meni kertiçi bolğanıma bir zat düşür dep tilek etti deydi. Usama ibn Zeyd'ni aytqan sözleri ağzından çıkıp boşağın çığa deri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayatla düşken zamanda qalay qinalıuçu ise de terlep amalsız bolup başladı deydi. Allah subhanahu ta'ala ayat düşüredi. Yahlifuna billahi ma qalu ve laqad qalu kelimatal kufri ve kafaru ba'da islamihim. Qarğanalla Allah bila aytmağanbız dep, alay aytqalla gavurluk sözünü deydi. Gavur bolğalla İslamlarından sonra deydi. Ayatının ahırında Allah subhanahu ta'ala aytat, فَاِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرٌ لَهُمْ وَاِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Tövbağa qaytsala akşı bolluktu alağa deydi. Alay artqa aylanıp ketsele, tövbağa qaytma alay art burup ketsele,
Allahu Teala açı azabın çektirikti dünyada hem ahiratda deydi. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Usama'nı kulağından da tutup oynay kubulta Allahu Teala jeti köknü başından kerti bolganına şagat etken dep aytты deydi. Öge atası tövbaga kaytama o Allah'ını keletisi dep aytты deydi. Arthalı aylangalardan tüyülme, art burmayma. Tövbaga kaytama, kerti çiğdi, kerti aytkandı, mene ötürükке atın çıkarganma dep tövbaga kaytты deydi. Usama ibn Zeyd'ke ol sözleri üçün, anı sözleri bile, ol yüreginde munafiklik kaynap turgan, tövbaga kaytıp жаңыдан түз жолға түзөлгенine kuanıp, Usamaga dağı da andan da igi bolgallayına turdu deydi. Usama ibn Zeyd tüzlük üçün, dinin saklar üçün, mülk, baylık, rahatlık, tınçlık dep karamağallayına tüzlük sözünü korulap küreşkeni üçün. Kertiçi jaşçıkka Allah subhanahu teala anı kertiçiligin tas etmegelleyine jeti köknü başından ayat düşürgen deydi. Jaş adam imanı bilada, dinge kertiçiligi bilada ne darajaga jeterge gerekti? Allah subhanahu teala anı sözün sabi ne aytkanın ne kalganın bilmegelleyine aytkan dep ötürükçüge çıkarmagallayına korullagan etkendi. Usama ibn Zeyd'ni ol kılığı üçün, Allah subhanahu teala'nın alında ol darajası üçün jaştı dep karamağallayına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem askerge başçı etip saladı. Ola 17 yıllık jaşçık. 17 yıllık jaş İslam tarihi bizde kallay bir zatını türlendirge bolluktu. Ali radiyallahu anhu aytadı, adamla üç türlü bolalla deydi. Adamla üç türlü bolalla deydi. Allah subhanahu teala süygen tüz kulları alimle deydi. Allahu Teala'nın süygen alimle deydi. Ekinçileri ilmunu izlep aylanalla deydi. Üçüncüler ve o zattan ülüşleri bolmagallayına Allah subhanahu teala'nın razılığından nür bile nürlenmegelleyine kim kaydan ürse de anızından bargalla deydi. Sak boluğuz aladan bolurga deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamla üç barla deydi. Ali radiyallahu anhu. Ne alim adam, ne ilmuzlegen adam. Üçüncüsünden ne? Jel kayırı ursa arı bargan. Şeytan kayır tartsa arı bargan. Kim jügen salsa anı aytkanın etken. Allah subhanahu teala nüründen ülüş almagalla. Yüreklerin de yaşav jolların da anı bula jarıtmagalla. Sak boluğuz aladan bolurga deydi. Şöndügü jaş adamını alında iki saylam bardı. İki saylam bardı. Biri milyonlardan biri bolgan. Neçe milyon adam yaşaydı yerini başında. Keldiler, aşadılar, yaşadılar, alalgallarını aldılar, ahırında toprakka kömüldüler, unutuldular. Milyonlar bula. Süysen ol milyonlardan biri bol. Süysene Allah subhanahu teala atın bula, tukumun bula, işlerin bile kesinde yazıp bilip durgan süygen kullarından bol. Allah subhanahu teala tarihte atını koygalladan bol. Yaşma, kartma dep saylamagallayına. Nençe yaş adam vardı tarihi bizde atları aytılıp durgan. 20. ömrünün, ötken ömrünün ortasında en bay adam kim bolganın bilir misiniz? Ne de 19. ömürde en bay adam kim edi bilir misiniz? Men de bilmeyim. Alay Abu Bakr kim bolganın bilir misiniz? Omar kim bolganın bilir misiniz?
Osman, Ali, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabları ol tarihimizde keslerini, jerleri koyganlar kimlerle? Alanı bilgen etebіз. Allah subhanahu teala alanı atların kıyamet gününe deri aytıp kesibizge ülgü salıp dururça başamala etkendi. Ol dünyanın baylığın jiyip, dünyanın spasın jiyip aylanğalla, jiğallarıça unutulğalları da teң bolğandı. Süysek aladan bolayık, süysege Allah subhanahu teala'nın saylagan kullarından bolayık. Allah subhanahu teala yüreğimizge Usama ibn Zeyd'nin anı teңli yaşçıklanı yüreklerine koңğandan yüreğimizge koңdurup yaşau jolubuzun yüreklerimizni jartırça Allahu Teala nasip etsin. Ve sallallahu aleyhi Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.